kasartan, Lorna. Apay, adan ay kwartam nga aramaten tangag kasar uno. Awan pa'y, ngam umutangak Anya? Kayat kan nga ikasar. Taamangan no maagaw da kapay kanyak. Dak kayat ang mapasamak ti kasta, Lorna. Narigat samat ti pampanunutem uno. Narigat ti makautang. Nang runa no awan namnamaan ta pagbayad tanto. Mabayadan tanto matlaeng no malpas ti kasarta. Pangalaan ta kumay ti pagbayad tangay. Basta, di mon problemaan da ita. Tanda na kasagana a pagbayad ta. Basta kayat kan nga ikasar iti kabiita na panawin. Narigat ti mailumlum iti utang unaw. Apay ti kunam nalaka ti pampanunutem nga aramidan. Wan uno, narigat ti makautang iti dakkel agatad. Agurnong ka kumapay sakan to mga asawa. Basta ikasar kun ni Lorna nanang tatang. Nagado ti agar-aram ken kuana. Ket amangan no maagaw da pay kanyak. Pangalaam nga rod iti busbusem amang ikasarkan kwa na ngay. Awan met urnong mo. Mabirukan ti kwarta. Mabayadak tumutlaeng numalpas ti kasar. Pangalaam nga rod iti pagbayad mo. Katay maurnong to aparwad Anya? Ay na, talaga di kag pampanunot unaw. Apay masiguradong nga raw nga dan to maurnong aparwad. Ikauna, nagado atat tao di ti lugar tayo. Tinutal ko naman ti mauror aparwad tatang. No saglilimagasot da amin, ay dakkalagatad daytan. Hindi ka man si kauno. Di ka agbilang itipik adi pa'y napusaan. Tanarigat ti mang namnama kan mailawlawan. Basta ikasar kong tinubyak. Uray kumaano umanugot jay inanang agdun na kami pala ang bayat ti panagurnong ka. Ngam di namot kayat. Kasar kanupay nga umuna sakbay nga agdun na kami. Katuan mat nga may at mo't lang, kasar kayo pa'y nga umuna. So nga agurnong ka, tapno may kasar mo, tinubiam. Di kan tumat nagururnong iday. Nga rod no addamat gadam, idiretso mga minadagos iti bisyom. Anya ngay ita, kayat mon ti mga sawa, ngam awan met usarem a kwarta. Ay kat agdis kitara ka. Uray sakto ti mang bayad. Basta dumanon tayon. Tatulagan tayon ti kasarmi kanilor na. No diyo kayat, mga yabak iti sabali amang kuyog kanyak. Anya? Yeah. Anya, mayat kayo ano saan? Agsaw kayo. Ala, wunan. Makaammo ka nga rod nga agdiskitar iti busbusem nga agkasar. Di na kami pagproblemaen iti amam iti dayta. Ay na, pasensya kayo na balayan. Naranaan niyo mo't ti panagsakit ko, iti dadanon niyo. Wen nga rod abalayan, di mi matam mo masakit ka. No ammo mi kuma, uray intantan mi kumapay laeng. Imbaga, kiti anak ko nga itantan tayo pay laeng. Imbaga na kano iti anak yung maganat matlata ni Uno. Ay, wan nga raw. Mananagan nga min ka na. Amangan no maagaw ti sabali ni Lorna, abalayan. Agad kasano. Tangay natulagan tipid sa ti kasar dagiti anak tayo. Makamu kayo na. Ipagpabalay yun tanay. Di kay maasikaso. Pasensya kayon. Awan anyaman na abalayan. Magida ka laeng. Tada kamin ti makaammo nga agluto iti pagsasangwan tayaw. Kamod dyan na, natulagan ti kasar talor na. May kasar kamatlangan. Kabukbukudan kantaon. Kasanungay, nakadiskitar kan iti kwartang aramaten ta. Saan pa rugi ako ninton bigat ti agdiskitar. Sursurak amin nakabagyan may, ta umutangak. Ala, kabutbutang samot ti umutang iti dakkalagatan, uno. Anyan to nga iti pagbayad ta. Mailumlum ta adagos iti utang. Mabayadan tamatla adagos numalpas ti kasar. Di ka madanagan. Uno? Okay, kasano? Agawid ta ka din, iji balay may. Jakmat mapanawan ni nanang ko, tamasakit. Awan mga sikasukan kwa na. Sige nga ron.
Uray agbatikan diti balayaw. Saan na balay? Tasidagan ti kasarta. Napananjay anak mo bakit? Napan manen nagbirok iti pagutangan na Sursuron na kanu amin akakabagyan tayo. Tautangan na ida amin. Tapno makaurnong iti kwarta abusbusan na agkasar. Ay, una yan. Nadya nga anak ta. Agganat launa yung mga sawa kat awan mo't urnong na. Dila agbain. Mampanumot utang iti pangikasar na. Wen nga rod anyalat sa wendag iti taon ngay. Agganat tumot. Imbes nga gurnong pa'y iti kwarta na. Saan nga agpampanunot dahil nga anak mo? Kat, adda na diskitaramaw unaw. Adda na nang. Ay na, makamannog mo't agdiskitar iti kwarta. Imut-mut na iti daduma kabagyan tayo. Naimbagpaikat na iti saan tayo kabagyan ta pinautangan da. Ngam isuda, imut da. Jak to awisun ida, intun kasarkaw. Anya? Inak to gumatangan intun bigat iti baboy ang mapartay na nang. Ay kat makamu ka Intun maminsanan abigat ti kasaryaw. Iso ang masapol ang makagatang kan iti masapsapol. Uwan na nang. Inton bigatan ti kasar mo, insan. Uwan nga rot insan. Ibagam to kanya ante, ta umay kayo tumulong aggalip iti natangan niya. Ay kuwan na, insan. Day talagayam. Nay, mabit lang insan. Tinubyak ti umawag. Hello, Lorna. Uno, adda kami ita dito ospital. Intaray mi ni nanang tamarigatan nga agangas. Anya? Kasano nga rod ngay? Sapay kasartan intong bigat. Mapuspon pa'y laang ti kasarta Tani makonfine ni nanang. Anya? Sapay nakagatang kami ni ti maparte. Diyo pa'y laparpartyan Itantanta pa'y laang tani. Awan mga sikaso kin ni nanang dito ospital. Ay, sige nga rod Mapuspon nga rod, Lorna. Kaasimit nga rod niya balayan, ano kasta bakit? Delikadon samot nga min jay sakit na. Diyak mo alakay. Madlaw nga min anakapsot, ididimanon tayo ije balayda. Kapilitan nga ipuspon tayo ti kasar. Tanay, kasjay ti kasasaan niya balayan. Aglaladot di anak mo, tasaan natuloy ti kasar. Tanyat kayat na. Agkasarlat ta nga oray adda iti ospital ti katugangan na. Agragragsak ngem di katugangan na marigrigatan iti sakit iti ospital. Diyak mo Madlaw ama di tinakam na tanapuspon ti kasar. Nakamisuot saan ama tagtagari. Bye-bye No di nakakasarita, di mo mat kasarita Maawatan na kumamot ti sitwasyon Inkapakanan na kita'y baboy unaw. Mabisindan. Ang mga nukumutong da. Mangilawlaw ang tumot day diyang abalayan niyo. Day, apay manay. No natuloy ko matikasar. Awan ko matipakpakanag ababoy ita. Ay, nagloko kan. Emergency nga raw. Masakit nga raw di katugangam. Di nalain tantan-mutan di pa nakakonfine na. Anya klase ti panagpampanunot ti adaken ka unaw. Ag nga ngabiton ken patay ni abalayan ngem itantan mo pa laang ti pan naka-ospital na. Nagloko kan. Gastos lang na ito'y. Kapilitan na gumatangak iti kanon ti baboy tapno saan da akumutaw. Ay ket aganos ka. Urayan tayo ang agimbag di katugangam. Satay to ituloy ti kasar. Kumusta, Lorna? Naimbaganan ni nanang mo? Makarwar ka din dito ospital? Saan pa'y uno? Amangan no makalawas na pa'y dito ospital. Ado pa'y ngamin tinaskan nga agasan da. Kan iwayat da laboratory na. Anya? Ay, nagbayagan nga Makauray ka kuma, uno. Maawatam ko mati sitwasyon ti inak. Nakakaasi nga rod. Takimot tong itikas ta unay. Agkakapsot. Ay, wala nga ron. Sapay kumaata makarwarin adagaws. Tani,
Awan ipakankon kadagiti ginatang ko ama parti inton kasarta. No amok la mapuspon ti kasarta. Jak kumapay lagi matgatang iti mapartay. Insan, nayunak man pala tay inutang ko ken kaakwarta. Tanay, awan mo't ipakankon kadagiti ginatang ko ababoy. Mano aya insan? Ure, 2,000 lang insan. Awan pa'y mo't ngamin trabaho kita. Sana bali. Ta si kanto ti una ak abayadan inton malpas ti kasarmi ken Lorna. Ay, basta bayadan nakto insan, tanay. Ada na kay sangratan ti kwarta binulod mo. Wen insan, di ka pandanagan. Si kanto ti kaunaan abayadak. Mabit lang nga raw. Inakalaan ti bulbuloda makwarta kasinsin. Kamaudyanan na. Naimbagan kayo matlangan, nanang. Wen nga raw. Ngamay na, medyo nakapsutak mo lata. Di yung amin pampanunutan ang nakapsut kayo, nanang. Okay, kasanaw. Kabaalan niya ti bagiyaw. Ituloy tayong ti kasarin ton bigat. Ha? Inton bigat adagosan, uno? Katuan tanay, ado lagi tayo mangurura iti kasarta. Nala, tuluyan tayon ti kasar. Uray, takabailakon ti bagi kanak ko. Nakapsot kayo pa'y matnanang. Kabailakon. Tapno malpasan ti kasaryo. Tatang, agriin kayon. Addan dagiti agpartay. Rugyan tayon ti agpartay tanay. Itan ti kasarmi kan ni Lorna. Nyaturas na ya. Alas 3 iti parbangonan Nagsapan nga Ang mga mabanglas ti taraon maluto adagaos. Saan tatang? May mayat masapa ti panagpartay. Tanay, ibiyahe tayo pa iti sagana. Alangarod ada awag ko. Hello? Sino na ito, oy? Hello, mabalin nga makasarita ni Sir Uno. Siyak na ito, madam. Apay ka day? Ay, mangkita kayo langan iti sa bali nga mangkasar kanya yo sir tani. Naatake ni Father Idirabi At ada iso na ICU tadta. Anya? Apay nga Kasino ngayon ti mangkasar kada kamay? Ay, pasensya nga talaga sir Hantay umat nga namnaman dato nga pasamak. Sige, bye. Kasano dahi tuyin nga Apay anak ka Day mangkasar kada kami Naatake kanumutan. Anya? Mangkita tayo kanu iti sabali mangkasar kada kami tatang. Ay, litay pa lang arod partyan lagi iti sagana agsapul tayo pa iti sabali mangkasar kada kayaw anak ka. Anya, adda na kontak yun mangkasar kada talor na. Upat dagitay inawagan mi. Ngam saan da masango. Taadada iti seminar. Anya, kasano nga rudan? Si Kangay, amangan no adam ammo. Awan nga ron. Naawagan mi aminin nga am mo may. Ngam adamot lakasarenda. Adaw ti kagiddan tang agkasar. Kat, di ipuspon tayo mananti kasarta. Puspon la akanayo na Kat, anya ngay nga rod. Aganos ta uno. Saan mo't ang naigagara tinapasamak iti mang kasar ka data. Anya mo ti kastuyan. Awan na ti pakataktaktakan ti kasarta mo. Uray itantantalaang iti sumagmamano nga aldaw. Tamang tulag tapay iti mang kasar ka data. Alangarod Awan mabalin. Makaisamakmat iti sitwasyon da insan uno itangkan. Namidwan na itantan ti kasarda. Wen nga rod Iso nga agsyud-syudot jay kasinsin mo. Nakamirog-rog. Di pa'y umisem apulusan. Kasano mga menang girl? No kaano pa nga ganat ang mga sawa? Isumot ti pan nakataktak ti kasar na. Di tayo mo't namnamaan ti kasya na pasamak. Saan mo tanay gagara? Wen matkit di uncle? Sa nabalay ta sumagmamanumot lang nga aldaw ang maitantan ti kasar. Kat ada natulag dan amang kasar kadakwada uncle. Adan,
Sapay kumaat, awanan ti pakataktakan ti kasarda kaanakaan. Unaw, adamot mapaspasungadan na bagyo anak ko. Amangan no agbagyo inton kasaryaw. Ay, katuray Rain or shine, matuloy lat ti kasar na nang. Sapay napigsa ka no abagyo dayjay. Duapay met abagyo. Agsaro no abagyo. Basta matuloy ti kasar, tanay. Namin na napuspon. Alangan nga ipuspon tayo manang. Kat no kasapulan akat ipuspon tayo. Ay, huston na ita, puspon. Makauma. Basta matuloy ti kasar, nga uray agtudaw na nang. Saan siguro amag na dito iti bagyaw? Nagpigsa ti todo uno. Patuloyin tayo kaditi kasarta. Katuan kakaisuna anasapa si mangpot ti mangkasar kadata. Ay sus, maitayaban ti tulda iti salunan uno. Di mo pakadanagan na ita. Taado dagiti lalaki amang yaramay. Ay, naggrabe ti pitak. Kan agayos ti danong uno. Itantan tayon sapay laang ti kasarta. Kaanon to pa'y amalpas ti kasar no may tantan manan? Kat, nagpigsa nga rod ti todo. Agsukat ka din. Sapaan tayong irugit ti kasar. Mabitla amalpas ti kasar. Ay na, nagpigsa ti angin lakay. Kasano day tuyon ngay. Dagiti mo lanin ang kaninong ti simbangpag. Agpilit jay anak mo. Isa patuloyin tayo lat ti kasar nga urag bagbagyaw. Agungot mo't mo ibagam amapuspon ti kasar. Anyan, kaasi tayo nagpita. Kasano day tuyon ngay. Kan may sa napartain nagiti sagana. Isa kapilitan na tuluyin tayo ti kasar. Ta sayang ti sagana no mapuspaon. Insan, tangay nalpasan ti kasaryaw. Kuna masyak ti unang mabayadan. Bayadan mo na utang mo, tausaran mi matan kasinsin. Ay, kasano nga taday ito yan? Awan mo't di maray iti kasaramay. Nagiti mo la basit aninong kaninang. Taltalupay tayo nang tadi ti parawad insan. Anya, kasano nga roday tangay? No anya tulagan, akat iso masurot insan. Awan pa'y talaga insan. Ikanak iti pawayway, uray dwalawas. Ta agdis kitarak pa'y insan. Anya? Uno, nagado ti tao di ta paraangan. Sapsapulan da ka. Wen, mayroon pa kita. Nagitay nakautangak na kita. Kasanon ngay. Si kantumat ngamin, impilit mo at tuluyan ti kasar. Kat amumit nga agbagbagyo. Anya ngay, awan lakit nga rudan ti dimaray iti kasarta. Wen nga ron. Dahil tatijak na panunot, Lorna. Anya ngay ita uno. Umayda ka singirunin. Adda nga rod pagbayad mo. Awan tawan mo't dimaray iti kasaramay. Awan nang tadi ti parawan. Di kan tumo nga minagpampanunot uno. Ala, rumor ka. Tasangwam dagiti nakautangam. Mabainak nanang. Awan pagbayad ko. Katasino ti sumango kadakwada. Da kami ay naglalaingamon ngay. Ingkasangwon ida. Tagpakpakaasi ka nga ikanda ka iti pawayway mo nga agdiskitar iti pagbayad mo. Makipagpakasya ka na kayo. Awan na talaga ti kwarta kita, tanay. Awan mo tinangtad iti paruwad iti kasarmay. Tal-talo ginangtad kat sagwa 150 pa eh. Awan na talaga. Pasensya kayon. Sapay ko mata maawatan dak. Uray ininuta kabayadan ka na kayo. Agtrabaho akpay tapno adda pangalaki ti pagbayad ko. Apay ang nakaimpake kalor na. Agsinatan uno. Anya, apay akas tati bagbagam. Anyat basol ko kan kabakit. Ay, makapadis mayamit ngamin ti kastoy. Diyak kayat ti asawa nga ado ti utang na. Kasla nagdagsan iti biyag ti kasta. Unay ka na ya. Day talaang ti pangisinaam kanyak. Amumit aninamnamak ti parwad a pagbayad.
Kan inak man din makitrabaho iti kalsada. Tapno da pagbayad ko. Basta agawid akon. Takababay inti masingsingir. Pati siya, mairamraman ang masingsingir. Pasaray sungatin dakpayin dagiti nakautangam. Gaputa di da ka madanon dito'y balay. Siya kung ti pagsasawan da iti agkakasakit. Ala, bayam. Tay karigatak abayada na iti utang ko. Di ka pumanaw Ay ayatin ka. Diyak kayat nagsinata. No kasapulan nga aglonak. Tapno anda pagbayad ko. Aramidag. No kastamot la akanayon ti panagapayo. Nasaysaya at nagsina kayo. Kay kaya't ko ano siya. Nakarkarupay nga kay kayat ko, May maya tatawanan te sakit ti ulo. Sige agimpaki ka nga rudan. Tapumanaw kan dito'y balay dani ka. Siya kon ti mangimpaki ti gargaret mo tapno mabait. Dario, mabit lang! Di tapay nalpas ang nagsarita! Baybayan yun, nanang. Awan matlangan ti masapul nga pagsasaritaan tayo. Lepasan min ti amin kanya mi iti anak yo. Ag kanya-kanya kamin. Abalayan, anya ti rumbeng nga aramiden tayo. Uray anya apam magbaga ti aramida kadagiti anak tayo. Ngem sinalat ta ti ibagbagada. Naibagak lang nga agsinadan. Ngem paypay sundameten. Kun kunaklaeng dayjay. Ngem kinapudno na. Diyak kayat nga agsinada abalayan. Ay, problema nga rod met dagiti agasawa abalayan. Mayat met ididamo ang nagdenada. Nalailo da iti tunggal maysa. Ngam idinatawunanan ti panagdenada. Kasjay damutan. Diyak kayat nga agsinada giti anak tayo abalayan. Kayat kunidani ka amanugang. Ken kayat kayo met nga abalayan ko. Tanagsisingpot kayo. Ay, oray syakmet abalayan. Jakmet kayat nga agsina dadaan ni kakendaryo. Nang runa ke nagkasarda. Kasanulaengen nga dagiti anak da no agsina da. Wan nga raw abalayan. Ay, Dagiti apo ko tayo ti agbalin akaase no bilang laeng. Broken family ti madakelanda pamilya. ay, tinasaya at abalayan. Urayan ta nila kay kaw. Tapag sasaritaan tay man ti rumba nga maaramid. Apay ngagsina kayo. Anya ti rason, dani ka. Dario. Kanayon matlang ti panag-apamek ni Dario. Kanayon nak nga apan. Kanayon nga apaan nga. Gano si ti kanayon ang mga apakan niya. Di mo man ipulagid tinagmading aramid mo? Si kanto pa ti man nakiapa. Limal lalakyan ka nga apero. Di kaya agapay ti sangwanan mi adrakilyo. Respetuan da kami kumamad Saan da kayo apinayaban? Tapno agapay ti sangwanan bay. Pagsasaritaan tayo tinasaya at tayo. Pasensya kayong tatang. Urnusin nyo, ti saan nyo apagkinkin na awatan. Suruan nyo ngamin tagpakumbaba. Tagpada kayo ngamin anangato ti pride na. Talaga ariribok ti mapasamak no kasta kayo adwa. Sinako ni Dario, tatang. Oray siyak tatang. Yakmat kayatan ti makidin na iti anak yo. No kasta. Talaga nga agsina kayo? Uwanan tatang. Kasanaon na kita anak yo? Kat alaki suda, taubing da pa lang. Siyak ti rumbang nga ayanda. Final na ita na desisyon nyo. Uwan, Uwan, tatang. tatang. Lukas tangaro. Awan maalam at tawid kada kami itinam. Dani ka. Ha? Ni, apay nga tatang? Kastamot laeng ti kondisyon ko, Dario anak ko. No agsina kayo kinidani ka. Awan mo't laeng ti maalam atawid mo manipod kanya. Anya? Apay ngay nanang. Kitag may sakmat nga anak yo. Basta awan maalam atawid kanya. No di urnusan ti bagbagiyo iti asawam. Anya? Iso ano kaya't yo asan amapukaw dagiti tawid yo? Urnusin nyo ti bagbagyo. Sapay nalawa adaga ti tawidin nyo. Ila kumidagi jahi no agsina kayo. Ay, saan tatang? Apay nga ila kuyo? Agpili kayo adwa. Urnusin nyo ti bagbagyo
kat maalayo ti tawid yu adaga. When now, agsina kayo, ngam awan maalayo at tawid kada kami. Hoy, Dario, anya nga iti maibagam. Kat sikat ag desisyon ni ti dayta, Danica. Hoy, unay matanan. Nagrigat matdata nga kondisyon yun. Awanan ta do pa sao. Sungbatan yu kit diti damdamagak. Ngam ne, dak kayat amakita nga addasaan nyo pag kinaawatan ha. Pagtali na idan nyo nga mintik kinalailo yo iti tunggal maysa. Tapno saan aday ta sina-sina ti bagbagayo. Ikan kayo iti sumagmamano nga oras ngagpanunot. No anya talaga ti desisyon nyo. Ay, sayang matya tawid ko Oray siya ka. Nalakaaya ti awan matawid na. Kat, anya nga ron ti desisyon mo. Ganya pa nga. Ang uwi na na. Saan tan nga agsina? Ngam, kas ano ngay. Haan mat nga kayat datata nga makita da nga ag-apata. Ti kayat dakat masapul nga sweet ta nga ka na yun. Kit, agbalbaliw ka nga minan Si Kate agbalbaliw. Apay ko mga siyak ngay. Kat no si Katerino kartaramid na. Anya siyak siga Aha? Sige, ikarigatan tati mga barwanan. Agbalbaliw ta nga duwa, Dario. Onya, nakapanunod kayon? Dario? Danica? Uwan tatang. Owen tatang. Kat na pagnumuan mi, asaan mi napatuloyan ti panagsina mi, tatang. Nasayaag nga ron. Ngabnay, ulita ka. Diyak kaya't amakita ti panagapayo. Ano kasta kayo lata? Nasaysaya at langagsina kayon. Kat di mi itad titawidan nyo kada kami at adakil nyo. Uwan tatang, han kami nga ag-apa. Promise, tatang. Agbalbaliw kami. Nasayaan nga ron. Sapay lakuma. Tamatong palyo dahi ta akariyaw. Mamuan mi matlang kadagiti karo pa nyo. No aga pa kayo manay. Mala. Agawid kayo nga ruday. Dario, agpicture ta. Apay ay apo manitsure ka. Adula amin. Agpicture ta ata ipost ko iti social media. Itag ko kada nanang kantatang. Kasamatan kaninanang mo. Tapno makita da nga sweet ta kampay idi. Ha? Tapno mamati da nga haantan nga ag-apa. Kayat mo titawid unuhaan. Ay gat ko siyempre. Malang aron. Agawa am tagpicture. Tamasinitak nga umabay ka. Sige nga ron, umisam kan, 1, 2, 3. Umisam ka! 1, 2, 3. Nalpas. Ang kay Jayan. Uy, Danica, nakitak ti impose mo aladawan nyo kinilakay mo. Ay na, una yun sweet yu adwa, mare. Kasla italaang agpost ka itiladawan nyo Uwan man, Lulit. Tadtala ngamin nga nasangok ti cellphone ko. Ay na, naimbag man. Nag-sweet kayo ita. Sana all. Nabasak jay comment mo, Lulit. Sana all ko nam. Diya kon rineplyan, diya comment mo. Ura tain heart comment niya. Una, awan problema iti day tamare. Naimbag ka pa'y Danica. Nagwapo nila kay mo. Ngum loyal latakan ka. Nabayag kayo ng agasawa. Ngum di na kan sa pulos linuko. Ay, siyak lang ngamin ti love na. Kas ano kat siyak mat ngamin ti first love na. Ubing kami pa idi naging da kami. High school kami pa lang idi. Kasta aya. Owan, loyal kami ti tunggal maysa. Awan nagloko kada kami. Ta still burning lata ti inayat me. Imbag man. Ngam siyak ngay. Namindwa nagbabae nila kay ko. Kas lang arod na po kaw ti panagayat ko kankwa na idilino ko na. Kanayon ti panagapami. Noda kami akathan kami pulos nga agap-apa kanila kay kutatan. Idiaan na palpalabas, nagap-apa kami ngam tatakathanan. Da kami siguro ti makon ko na nga perfect couple. Ay na, imbag man. Sana all talaga.
Uy, Dario, ag inigam tayo ti matado ti malabasan ta nga tattao itay store. Ha? Kan adadanan ang ita niya kita ma. Ay, una niya. Umay ka nga ro din. Tagin nakbay ta bakit? Apaw! Muna yung akin na sweet data. Dario, Dani ka. Oh, kita nyo ang mga lumakuton kayo. Haan, lolit. Ay, Dario, ikisnak tap no makita dia. Ikisa sa asawambot. Ni, darasam atak kumit kita da. Sikan ati manggis kanya. Ngam itipingping lang Sikan ata si kati lalaki. Alaman langan. Ay, Naula talaga. Makapaapal tikin na sweet yung agasawa. Super kayo. Agbagbagay kayo, pay. Thank you, Lolit, Basta una pa lang kita da kada Lolit. Umapapal tansan. uwan nga ruda. Ay, uban nakit di pa ya. Pakawan mo da. Panugan na kiday. Naglumag ka. Mabaka yamag. Kat alangan nga siyak timang uba kanyam. Kat babae ak. Si kaata lalaki ka. Ay, nasaanin da ita. Uray, tay nagkankan itipingping. Lakay, nakita mi kanya balayan da Dario kendani kay Jay Kalsada. Naglailo da matalimaba si Jay Store. Kan tsawang pay nga ro dagita istambay ijay. Uy, amaw. Takanayon tipos ni Dani kay tiladawan da. Kit nasayat, ano nalailo dan? Kasjay kumakanayo. Sanda nga ta nga agap-apan. Yaka mo Basta tong palin dati karita. Tano maamuwak nga agapa naman pag sinahan tayo dan. Ay, bareng agtultulo yan ati kasya kinalailo da iti tunggal maysa, lakay. Nyamot ti kasto yung kabinitan. Nakagulugulo. Shh, tangiwat mo Mangagda ka ti karo ba? Kapsutam tangiwat mo. Kita umat at yung kabinit ni. Naggulo man Di ka man matidta. Kadno si ka tinaudi nga nagkalkalid ta. Syakit din ti pabasolam. Agtal na ka man. Ay, napapispis ang kansan ni. Padasam. Patayabak da tapos ti somno aramidem ti kasta. Ay, ikang kansan. Sige, padasam. Makaraman kamat kanya ka. Apay ti kunamahang ka nga balasan. Ha, anak nga mabutang kanyam. Nakaluto ka, Dani ka. Kakwan nga magluto ka mat iti si dama. Nalpas ako nga nangan. Si dakla ang jalinutok. Nga maday na po ita. Inla ka man ka ngayon lutuan. Unay mo tigas tang aramid mo, Dani ka. Managing bubukod ka talaga. Dinakto pa ilutlutuan. Bumalbalsak lang. Si dam lang matilutlutom na daduma. Huh? Dario! Dani ka! Ha? Adda kayo! Umayak man! Ni nanang. Ay, derasam. Ang kalukatan teri daw tagluto akit si dam. Apay, di kay painangan. Aldawon. Nala daw kami ngamin ang nagring, nanang. Mga daw ikit din. Nalpasa kun Ag nga ka Dario. Tasobuan kanya. Itimplaan ka iti kapem lakay. Alaman nga ro, darling. Basila nga. Uray ka gudwalat tasa. Sige nga Rod. Da kayo ngay nanang. Agkape kayo ta itimplaan kayo. Ay nasa anon. Nabsugak pa'y laeng. Sige nga Rod ta itimplaak ni Dario. Nagmayatan ti kasta adyar yung agasawa, anak ko. Kasta kumaakanayo nun. Katuan mo't na lang. Kasta kami mutakanayo. San kami ngagap-apa? Nasayaat nga rod no kasta. Maragsakan kami adadakkelyaw iti kasta amakit-kit ami kadakayaw. Wara kamat nga wara nga. Anya kamat tan Dario. Sumangpat ka iwaram tandang iti kagawa am ija salas. Kakasyak nga aglinlinis. Para linlinisak para warwara kamat. Tangiwat mo. At dadagitay chismo sa akarubat ita paraangan. Unamat nga minanti kasto nga asawa mat. Di na pa mo taglinis mat. Nagsasao ka? Kung namot laman nagdaldalos ka man. Italaang mo't adyak na isimpa dagjay. Nabanlugak nga rudmot ang naggapu iti trabaho. Kat ayan nga roti sweldo. Awan, yak idagking ka. Kastatura ka ngamin. No kahit mo ti makagam iti kwarta. Trabaho ka mata. Makitam di kasta nga ugalim. Iso nga napukawan ti panagayat ko kanyam takas na ti ugalim. Si kalaang aya, nakarkaro pa'y kanya ka. Awanan panagayat ko king ka.
Diya akong maisubli da ita. Kat anyang arutigatang ko iti balo ng dagiti anak mo ngay. Siyak tunti gumatang. Imot kakit di Ada kumamang aram kanyak tasukatan kalanganan. Nagbayag kan nga. Hindi pala kumaa. Urayak nga ramidam da ita. Tapno nawaya akmatang. Ay, nuhan ko lang nga pampanunutan dya tawid ta, sininaan kan. Baka itaddakan no amin ija kapsat ko kat nohang ko nga tong palanti karet. Uras yak mata. Hay, saan tala ko man ang nagkaskasar ini. Tapno saan ta marigatan nga agsina. Dahit tangamin ti makagapugat. So asan akayat dagiti dadakkel tang agsina ta. Ta nagkasarta ka nung amin. Kat ano saan ta nati agpamarang, no kayat tate maekan iti tawid. Anya nga rod ngay. Itin min iti inam ti tawid mo dani ka. Tamaka mo kan no anya ti pamayam iti daga atawidam. Agyamanak tatang. Uray ti kabsat mo, itid mi matan ti tawid na anak ko. Ay, mayat mat kay dino itad yun. Tapno mapag numaran mi matan. Ado ti plano kay ti tawidak kada kayo. Nanang, intid dan ti tawid ni dani ka. Itid yumatan akanyak. Wen, madaman ti pan nakaasikaso dayta. Iti mabiit, maigamam ton ti papilis ti tawidom adaga. Agyamanak nanang. No pagtipunin nyo kinidani kadagiti tawid yaw, nalawa mo tin Da kayon ti makaamu amang sukay iti tawiden nyo kada kami, adadakkel yaw. Itatanaalatan ti tawid ta dani ka. Agsinatan. Ay, nagpampanunutak iti kalman, inga na iti rabi Dario. Apay no hantan nga agsina, taag negosyo takit di. Ilhako ta ti daddo mga tawid ta, ta iso ti pagpunan ta nga agnegosyo. Ha? Lumaklakay kan bumakbakatan, kan adaduwa nga anak ta. Kaasi dano agsinata, sapay kayat da kadagiti anak ta. Orno santa kay din ti bagbagi ta. Ay saanin? Isuntumot la ka na yun ti panagapa ta. Katliklikan ta ti agapa ha. Promise, no napudot ti ulom, haan kan nga sabayan, tapno awan apa. Basta agsinatan. Adula amin na kita ngay bagbaga. Sa nabalay, taytid ko ti sustento dagiti ubring. Awanen abalayan, nagsinan dagiti anak tayo. Ay, wan nga roda awam met maramidan tayo. Jay met kano ngamin anak mo tinang ipilit nga agsinada. Ay, wen nga road, kaasi dagiti apo ko tayo. Ngala, sapay kumata maurnos tumatlaan ti amin kadakwada, abalayan. Apay nga inlakom ti tawid mo ngay. Gumata kiti pampasada alugan nanang. Masaduta ng hagtalong. Anyan. May meday jay. Tainal daw ti kita, nanang. Ni Dario dato umawag. Hello Dario, imbag man tayo mawag ka. Ayan talawas dagiti ubing ngay. Dani ka. Tulungan na kuma. Abda na padung parak abakat. Kat intaray mi dito ospital. Anya? Pangasing dani ka. Si kalangin tamok ang makatulong kanya. Taon ti korta ni nanang ko. Pinagpili na. No idarum ka kung ano gastusak tila disgrasya. Naimbag kin ka. Tadapay tay tawid mo adaga. Apay ngay raman nakita kat nagsinatang Si kapay tinang pilit kanyak nga agsinatan. Pakawanan na ko madani ka asawak. Sorry. Agsinublanta ka din Tornuson tati santa pagkinkinawatan. Pagpagaputa ko makadagiti anak ta. Ay, anan. Tadtata magipit kan. Ta kailangam ti kwarta sa munto ibagati kasta. Naglalay nga mon ngay. Alamat ka na. Pakawalan na ko man. Agsinublantan dani ka bakit? Manjakon, pinabainan nakto pa yan. Imbagak ide nga ornosan tati amin kanya ta. Nagpakpakaasi ak nga hanta nga agsina. Ngam impilit mo matlata nga agsina ta. Sa tadtata kailang am ti kwarta,
Saka kundi suble kanyak, never matanan Iparupam launay mat nga kwarta lang ti kailangam kanyak. Oray haanan! Kumusta ni insan mo lo, Antipanyang? Mayatan, kinablong abaga na. Mayat matan, Diego kaanakan, naimbagan. Naimbag man ta nasigod yung impailot. Una, kan naimbag ko nam, tanalaing tay mangilot dito lugar tayo. Aggagatil to mo nga umuli iti santol. Anyang ay, naspak di nagbatayan na. Di na mo anarukop gayam, iso anatinag. Di na pala kamin sinukdal. Un nga rod naimbag ko maano na kutong. Sapay nagdakil tay bagi na anaibaltog. Ngala, tinapatag. Naimbaganan di kasinsin ka, wantay. Unay kamutin, Diego. Kunak mo adi kag baybayag ng dandani mo 30 minutos mo di ta store. Pasensyakan ba kayo? Naranak ngamin yan Tipanyang di ta paraangan da kat kinumustak ni insan mulo. Kahit kumusta ka nun di kasinsin mo, intaray dan sa amay di ospital. Saan nga di ospital tinangitarayan da? Ijayan ti mangilot tinang pananda. Kustaya, mayat nga ron tas anda pa'y siguro ang nagastusan ni Jai. Wala. Naimbag ko na tadadayo amang ngilot dito lugar tayo. Tadagit tayo nagkauna amang ngilot dito ikat natay damatan. Ta lalakay na ngaminag. Wen nga ron Jak pa'y nakitkita day dya amang ngilot kat ngam kunadamot ang nalaing ka no. Iso aday day wanda. Wan ka no nga ron. Ngam jak pa'y napadasan. Isa jak amon no pud na analaing wano saan. Apay bireng, aging ka diita kat di ka pa'y agsikaw. Mano at awon yun nga agdandan na kin ni Diego akanakak. Ngam di kay mo lang makabukulang. Ay, auntie. Pinadas siya unti na pan nagpa-check up. Sampay nga ron, auntie. Maamakak mo amang isingasing ka ni Diego. Tamang ano sa bali ti pagawatan na. Nasa isaya at matlaang agpa-check up kayo balasang ko. Ngamtay agururay kayo latan iti awan. Uno, padasam nga ta nga ipatal o tamatris mo. Amangan no na baba, iso amarigatan ka amakargaan. Kasaritak to ni Diego, ante. No anyat ko na. Di yun ibaybayag tanay. Mapanan ti edad yaw. No ibaybayag yaw. Kasla apo ko yun tunti agbalin nga anak yaw no kasta. Lakay, anya nga iti makunam itin singasing na Antipanyang. Anya nga tano padasan tatag pa-check up. Tapno mo tanan niya tirumbang nga ramidan ta. Tapno agsikugak muteng. Masapul pala day tayo. Addan tulat ta ka rin. Gastos lang day ta. Lakay. Agjeta kakit day. Nakalukluk magkamin. Nalukmagam samot tanti matres mo. Kat sigud matakas to ti pamagik. Amang ano day ta ti makagapo no apaya maringatan kang agsikaw. Nita, siyak man takim baso lang. Di mo mangamin kay tagpa-check up. Uno mabutang ka, tamang ano si katayan ti diferensya. Mabuti nga sa asawam mat. Awan diferensyak. Lakay, tulungan nakman! Diego, lakay! Ayam mo! Apay. Ay, Apay nakadalpisak kamot latan dita paglablabaam. diya makata, der! Naigalisak ngamin kat naligos ti sakak. Ay na, nagsakit ti sakak. Ala, kumput ka kanyak. Oh my God, tatulungan ka at tumakder bakit? Aglaba ka ngamin kat agtutudong. Kanyat na pasamak kan kabiraing. Naligos. Ay, Diyak ka palan ti tumakder, lakay. Tulungan nak. ay saus. Nakaroon sa mutipan na kailigos na. Ipan mula ngan ijay ayan nila kay tunay. Ta ipailod yaw. May mayat no maipan adagos. Tapno saan amalamiisan. Asinaw ti agpailot ka na kayaw. Ni bakit ko tata? Naan ano aya? Naigalis kat naligos tata. Ay sos. Sapay nasakit ti maligaws. Kabalam ka day ti magna? Saan unay, tata?
Masapul nga da mga sibay kanyak. Wala nga raw da asibayan ka antay tiday tasilid ti pangilutakin ka. Di tangamin ti talaga apagil ilutak. Ha? Saan aditi ruwarta ta? Saan? Tamasapol asagrado ti pangilutak. Madi no ado ti mangbuybuya. Ala, umay kan ading. Uwan, tata. Uray siya kon ti mga lalay kan kuha nga umunag di tasilid tata. Siya kon. Asidaglaeng may. Agtugaw ka lang di ta ading. Ala, umay kan ading. Uwan, tata. Anay. Nagtaermat gayam dahit amang ngilot. Isunsamat nga agkarasubli da kita'y babakit nga umay agpapailot. Tanataer ngamin dahit amang ngilot. Saan mo't talaga laeng analaing si kamot. Biring bakit? Kumusta ngay? Nabang-aran ka kadiyamat laang? Launay alakay. Ay na, naglaing gayam ni Tata Tony. Iso na laang ta nagpudo ti unag. Kita mo, medyo may garaw-garaw ko ti saka kon. Huwag ngagpaisaw. Talaga gayam analaing ni Mang Tony amang ngilot. Di na tayo pa'y siningir. Angam, datayon samot lang di saan na siningir bakit? Tadi daduma anapan ni Jeket nagbayad damot. Lakay, si kamampay laang tagluto. Kasladyak pa'y kabailan ti magna. Nay, kunak man namayatayin bakit? Wan, ngam kasla di na kaya ti mabigla. Naskan nga inayad lang. Alang arod, agbuya kalat taditan, ta siya kung ti makamu nga agluto iti pangaldawan ta. Di mo pursaan nga igaraw ta amangan no kumaraw. Agyaman naklakay Angam panagkunak kasapulan nan sa ti second session. Ha? Second session? Naskan nga ipailot ko manan tapno na dardaras ti panagimbag na. Si Kaman, nanyat panagriknam. Kaano nga raw na mapantamanan? Urayin ton bigat manan Kasano nga tan bakit? Adamot gayam aramida kita. Abunwak gayam na kita'y mulak. Apay no itantanta pa lang ti panagpailot mo. Mabalin siguro inton malam. Sapay nasakit manan ti saka kun lakay. Masapul mailot adagos. Ang amala, aramidam latati ko ng mga aramidam takabaulak mo ti mapan ngagmaymaysa. Ha? Sigurado ka? Amangan no sumakit iti dalan? Saan? Tadamot tricycle. Sa anak mamagmag na. Alangarot Aganlad ka. Amangan no maligos ka man iti dalan. Wan, di na kunurayin ang mangal daw tadyak amo na manan nga oras nga gawidak. Dyak amo na dumanan ti pila. Among matun ti kinado ti tao ijay. Kurt, panganam nga rod ngay. Di na ka di pa kadanagan. Ado ti mabalin a panganan dita, lakay. Nay, nagkapwam Jigo. Di tama ni Storantay. Napanag gimatang iti bango sa pangrabyan mi kanibakit. Nay, apay, sumip ngatan. Di kay pailan nakalutaw. Nagkapua kami ni Jitalo nantay. Kat kasangsangputmut ni Bering. Napanmanan nagpailot. Saan pa'y naimbagan aya? Kunak man numayatan. At takano pa'y basit ante. May mayat mo't lang no mapadublyan. Tapno sigurado. Sa bagay mo't di aywan, total, agpapailot mo't laang ni bakit mo ijay. Apay no padasin nyo nga ipailot tay tiyan na. Tapno maisim pa jay matres na. Barang agsikog mo't taon. Epektibo mo't lang at aday ta, antay. Ay katawan tay kaspadasan anakan. Awan mo't siguro tidakas na. Kinapudno na lakay. Naibagamatan na antipan niyang kanyak ti may papaniti day taabanag. Kat si Kaman bakit nanyat panagkunam? Padasan ta amin awagas Kaya't ko ano siyak, bareng agsikuga kun. Alangaron bakit? Mapantayin ton bigat. Uyugan ka. Kadan sa maramida mi jitalon. Ado
Kunak pa'y nga rod adalusak di mulak nga aba ken laya. Naruutan dametten. Kauray saklatan ati mapan, takabailak mga ureawan kadwak. Ha? Sigurado ka? Wan, kan maburing ka mga nga agur-uray ijay. Amumot nga aduti dumay dayo ijay. Ala nga ron. Angam no kayat mo, ibagak kaninanang takuyugan na ka. Ay saanan, kababain mo kaninanang. Amangan mo adaramidan na. Saklatan lakay. Bakit? Dumundan ka man, Diego. Di ka man arakop ta nagdagaan. Ha? Nay, itaman pa akasta ka bakit? Sigud mo't analailo ka nga oray na dagaang ti panawin. Awan mo't apulos reklamom tunggal arakupon ka. Ay na, pasensya kan, Diego. Nabanugak ngamin. Kaya't kunti maturog. Awan pigsak nga umarakop. Ha? Nay, nagsapa ka mo't na nagdigos biring. Anda ka di papanam? Ay, nakagpailot Masapul ngamin ang mapasarunwan na dagos ti pa nagpailot ko tapno epektibo. Ha? Kasta aya? Alangarot Bareng maadaan tan iti anak. Wen patsak nga iti mabiit, agsikuga kon lakay. Ay na, mapatganton ti tarigagay ta maadaan iti anak. Galing bakit? Nalamin. Arakupan nak mamat. Nabayagan adinak inararako. Ay na, nagdagaang. Kundi kan sa mo nagdigos. Nagangdud ka. Ha? Saan ta nabanuga ka naggapo ijitalon. Ngamkit di, nagugasak. Ay, liklikan tapay latagin narakop. Tamangan no masulisog ta. Ha? Man ano ko makitagasawa tamit. Saan pa'y kano nga rod mabalin ita ko na ni Tune? Ay tata Tune. Ha? Taapay ka no? Masapul kano amalpas pa'y ti session ti pan nakailo ti tiyan ko. At dapay 10 sessions. Nay, nakadumot a session daytan. Wen tapno sigurado ti panagsikog kunto lakay. Kan tapno sigurado ti amin. Agsina tapay la iti pagidaan. Agkaidatan to numalpas ti session ti panagpailot ko. Kat, kumusta nga ikaanakan? Nakabukal kayo ka din kini bakit mo? Masikugan. Kasano nga agsikog at nagsina kami matan iti pagidaan antay. Apay nga Kasta kanumat ti patakaran di mangilot. Talipasin da pa'y kano ti session ti panagpailot ni Bering. Tapno sigurado kano ti panagsikog ng tao. Kasta Ne, at dagayam kasta apatakaran na. Diyak mo day ta. Wanan tay. Ay, kasla kayat ko na pagsardangan nga agpailot. Angam sayang kano no di na ilapas. Sa abay, bayaklatan Sapay adupay a session ti maarami dantay. Mabayag pa'y amalpas. Lakay, sana kamangal daw ita dito Iwan. Apay, papanamanin ayata nakapulis ka man na nabigbigat. Kat inak manan ipasimpa to'y matris ko, Inal daw mata na mapan ka agpailot. Wan, tapno malpasan. Tapno makabukaltan iti anak. Sige, mapanakaon. Doon na, dumawatak man iti bunga manggayo. Ala, naganos pa'y dagita biring. Urayom mo't adumakal basit, Awan ngamin makita ka manggay jay ili. Alan na, makapangpanganak launa yun. Uray bayadak no iso. Ala, nagbabasit pa'y laeng. Anyat makan mo di tangay. Mapalinday tan. Alan na, kakatayin ak una yun. Aguray ka. Aginaw ka din, biring. No kasta, adanton anak yu kiniin San Diego. Ay, kwa. Diyan mo. Basta ikanak di tabunga manggayo. Isukdalan na kondo na. Ay na, nagimasan talsam na. Nay, kunak no asino ti malabsak dito'y puun ti mangga daduna. Si kamot gayam, biring.
Ay, da kayo magayaman te. Umay kayo tamangan tayo itimang ka. Agasam dayta. Kabailam akan ang dayta nagalsam amang ka. Nga uray awan asin apag sawsawam. Kabaulakan te. Nagimas nga rod. Ay na, napagbigyak mo ilangan tingiwat ko. Aguray ka. Aginaw kan samot dan bireng. Ha? Ay, jaka mo ante. Saan na ka nagbinulan idi na palabas sa bulan ante? Anya, ay saus, masikog kalakit din. No kaya't maukuyugan ka dita health center. Intag pa check up. Ay na excited akong sika. Umay kan, intapon ka no pudno ang masikog kan. Ay na Diego! Diego! Huston day tar aramidam dita. Apay ka diyan, tay. Umasidag ka ngamin dito'y darasam. Walang tay. Apay ka, tay. Ay na, husto day tandagawitan. Ingka kita ang di asawam. Madama manuti pa nagbakwar na ijay balayaw. Ha? Apay? Naggapo kami itay ijay health center. Kat positive. Masikog jay asawam. Ha? Agpaisan, tay? Wen, nasurok ka nun ang makabulan jay inawon na. Iso nga agawid kan, taing kakitaan di asawam. Malapanawan kan, taing nakpay ipastor tay nuang may. Agyaman ka. Masikugan di asawak. Ha? Agore ka? Masikog? Nay, kasano ang nagsikog? Kat nasurok mo tin atalo abulan, adi kam nagkaida. Nay. Kasano nga yan napasamak ti kasta? Mano abulan ang tisikog mo, bireng? Nasurok ka makabulan, lakay. Anya? Kahit, sino nga rod ti amatiin inawam? Ni, apay akas dati sa lunsod mo ngay. Si Kaa, asino pa'y kumangay? Ibagam tagpay so kanyak. Asino ti amatain inawam kunak? Si Ka nga rod. Kasano asyak? Kat nasurok at ang lubulan nga awan napasamak ti nagbaatan ta. Ay, diya ka mo Ang si kamot na talaga ti amati sikog ko. Asino pa'y kumangay? Imposible. Jackpot yan day tabiring. Lading itag. Ngam jak mamati asyak ti akin putot iti day ta. Iso at dinak alilawan. No di mo bigbigan nga anak tininawag di sanlaan. Awan na sakit abakrang ko. Papanam. Apay nga agim impake ka. Pumanawa ka. Tadi mo mga bigbigan nga anak to ininawag. Natangsit kan taamok nga dalalakim. Makamu ka. Panunutom, ti kayat mo panunutan. Awan bibiyang ko. Ipudnom ti amin kanyak. Ibagam tiyag paiso. Bareng mapakawan ka pa. Awan ti rumbang nga ipudnok. Anya kumangay. Basta pumanawa kaon. Lukas ta, talaga apimanawan ka anakan. Wanante. Pagpudpudwak no asino ti lalaki na. Ngamawan mo't may baga na. Ala, pudno ayang atang adalalaki na. Amang ano atap mulaeng. Kasano ajak agatap. Kat nabayag nga awan napasama kiti nagbaatan may. Kalpasan na nagsikaw. Ay, day talaeng ngum kaslasaan mo't maaramid ni Bering tikas jay. No ibaga na kumatyag paiso. Mapakawan ko pa siguro. Ngam talaga nga impatangken na ti kaawan kano ti madi nga aramid na. Diego ka anakan, agpakuyog kami man ken kano awan papanam. Ha? Papanan tayo ante. Marigatan amag na di kasinsin mo. Tanatumbay din nagbasketball da. Jakmet ka bailan nga ubaan. Iso asi ka tinapanunot ko apag patulungan. Sige ante, kuyugan kayo. Ay, agyaman na kaanakan. Nakadanon tayon dito'y pagpailutan tayo. Naimbag tanda ka. Awan na nyaman na ante. Iso na lang ta agpila tayo. Ta anuman ang ti tao. Wan nga road. Asino pa'y nagitawan ti number na? Umasidag lang dito. Ha? Ha? Ni biring matay jay kaanakan. Apay nga da ditoy. Nay,
Isumot ti para awat iti number. Dahil ba tinambal? Simrek nga tangag trabaho dito. Tsaka mo antay. Insan, nadamag mo ka din ti may papankin ni bakit mo kung tatatoni. Anong timang mangag ko sayang gusang insan. Ngamjak pa'y napanagnakan. Pudno day di adamag insan. Ngamin, nakita mi mismo kin nila kay ko ijay ili. Nagkuyog na, kat naglailo da iti tunggal maysa. No kasta, talaga amapanan ti atap ko. Kat nalabit, da di atone ti amat ti sikog na. No bilang taagsubli ni Biringkan ka, awatem ka di pa'y? Tsaka mo insan. Narigat agsao iti patapos. Tsak pala masungbatan tayo ta. Uy, Rosing, buludak man jay blender yo. Ah? Ay, usarak kumapay no madamdama, Mari Ibiyang. Ngam na isublim adagos, sige, ipabulod ko. Apay, imot mo ti blender nga ginatang Daddy Rosendo nga asawak. Kat no ginatang na daddy nga blender para kanyam. Han ka nga makalibak kanya, Roseng. Tan nakalista amin nga ginatgatang na nga gamit mo, ide kabit na kapailang dyan natayan nga asawak. Ha? Ipabulod mo, ano haan? Ay, sige, bulodom nga rodan, Mari Ibiyang. Nay, anyamanan na itan sangpit mo, Ibiyang. Nagbuludam man ditan. Hangko nga binulod dato'y tatang. Adakar bengak nga makiusar ito'y taginatang Daddy Rosendo dato'y nga blender. Ha? Garanggan diyang daddy nga Roseng. Agaw iti asawa. Traidor nga kumare. Ibiyang, natayo day di Rosendo nga asawa. Anya pala ti pagsilusam kat nabalo kang aruda. Bastahan ko nga malipatan tayo naramid daddy nga Roseng. Agasam data, iso tinapnapanan iti sweldo Daddy Rosendo. Ado ti ginatgatang ni Rosendo nga gamit na. Iso nga makiusarakmat, tasawak ti matang kadagijay. Anya? Lipate mo na ita anak ko. Di ka gimulay tigura ta mali ti kasta. Si kamot laeng ti marigatan. Ay, basta, nasakit lang ta tinakam ko. Traidor da dyan nga kumare, awan babaen na. Ibulgar kon to pa ija asawa na ti sigud nga aramid na. Ay, sus, di mo aramidan ti kasta anak ko. Riribok laeng ti parnuayan na ita. Sa pa'y kakaskasar dalaeng iti asawa na. Ay, haan nga kamkamali da dyan nga Roseng. Tano siyak ti masuron talaga nga ibagak ija asawa na ti palimad na. Saan man na tila aramidam? Di mo riribukan tinapintas alinangan da iti asawa na. Agparbeng ka kumaibiyang. Ni kumarim sama di limabas, Roseng. Ah, wen, ni Mari Ibiyang. Apay nagsakit ti panangkita na dito balay itay limabas. Nagtadam di ko silap na. Ay, kwa, style na laang dayjay, Fred. Kasdi at talaga ti panagmatmata na dayjay ako, Mare. Kaslaad da ngamin kagura na. Awan, kasdi na laang dayjay. Ngam nasingpot dayjay ako, Mare. Kas makita mat, kanayon nga umay dito'y balay. Wan nga raw, tila mabulbulod na no umay dito eh. Kasdi kami nga agkumare, lakay. Agbinbinulod kami iti gamit. Diyata, Nay, anya da ita ikarkarton mo, ibiyang. dato'y man blender. Nakita nga minti presyo na ijemol. Nagninamat gayam dato'y. Apay nga ikarkarton mo, isubli mo. Masapol pa lang ikarton mo nga isubli ay ah. Anya nga isubli nga ibagbagayumat. Idulin ko tanangin na dato'y. Ha? Anyo nga ibagbaga nga indulin ko ah. Ibagak tulatan ka ni Rose nga nadadal. Kat imbel lang kon kunak. Anya? Ay, saan na nasaya at di kasta nga aramide manakaw. No binulod mo, isublame, di mo tagikwaan. Kat kwarta mat Daddy Rosendo tinaigatang ito'y. Asawak tinanggatang ito'y. Wen angam inted na naita ka ni Roseng.
Bay-bayam ka din. Di mon almanay nanakaw. Han! Siyak nga ron ti original nga asawa. Siyak ti rumbang nga mang tagyakway to'y tatang. Ibiyang. Inutakit di nga bunagan amin dagijay ginat-gatang ni Rosindo idi nakalista dagijay ginat-gatang nakat. Ta pinalutpot ko amin dagita kanya na idi. Anya. Iso nakit din ti mayranon. Sapay nagngingi na gayam dagijay ginat-gatang na idi. Bawiak amin dagijay ngayon intad ti asawak. Tanuhan, ibaskag ko kanila kay natibulok na. Buludak man pa di rice cooker yo, Roseng. Ha? Usaron mi mat di rice cooker mi, Mari Ibiyang. Rice cooker tayo amin da jay, taday di Rosindo tinanggatang. Apay, takunam, hangkong amo. Amok! Jay, 10 cups nga rice cooker da jay. Ha? Sige, ipabulod mo, tay subliak to no makaluto ak. Isublim nga rod adagos taagluto aktumat anya. Uwan! Sige, ang kaalanan. Wan gayam. Jay blender nga binulod ko, hanmatan nga ag-anandar. Impa-repair ko pa yang kuna madyag repair nga han kanon nga ma-repair. Pinarigat mo samat ngamin. Saan mat unay usar day jay? Ay, sayang nga rod ano na dadaol. Sapay nangina day jay. Ay, awanan na. Imbal lang ko, tahan matan nga ma-repair. Sige, ang kaalanan di rice cooker tane, buludak matbiit. Mabiit laang nga rod. Taik katagti kargana. Maala, sumrag ka pa'y Ay, ihanan. Urayan ka nito ay antiri daw. Apay ngamin, arwamom da jay a babae, anak ka. Di mo ngamin itad amin abuludin na Paayom mo't sagpaminsan Narigat mo't nga rod paayan da jay a tao na nang tamang riribok mo't. Pinangtaan nak namin. Ano jak itad ti kayat na. Ibaga na kanukin ni Fred nga asawak ti may papan iti napalabas mi iti day di Rosendo nga asawa na. Apay, no ibagam ngamin kin ni Fred ti may papan iti day ta. Ipudnum ti amin kunkwana, tapno awan ti pagbutbut ngam. Mabutengak nanang. Kun mabainak iti asawak. Amangan ngamin no bumaba ti panagkita na kanyak. Kat amangan no maupay kanyak. Kat sinaan nak nanang. Ay na anak ko, no talaga mo't lang ay ayaten na ka ti asawam. Oray anya pa'y tinapalabas mo, ayaten na kan tulad ta. Saan nga umdas dagita apakaupayan na kan ka? Basta mabutengak nanang. Isu asaanan. Wan ngampas pasurot ka kadilatan iti dayjay nga ibiyang. Awan agruam dayjay a babae, anak ko. Nangalaam manan iti day ta rice cooker ibiyang. Binulod ko kan ni Roseng agasamat data nga ginatgatang da idi. Kitaan nyo ni quality dato nga rice cooker. Dato yung matji brand nga nangina. Damot rice cooker ta. Apaya bimulod ka pala. Pakinabangan tayo mati na ipundar Daddy Rosendo Apay day langkit din nga Roseng te makinabang. Ay, anday ta kamanin ako nak. Sardi nga man ti kasta nga aramid mau. Di kalaag bain. Kasla kalaag bibisino ni ti kasta nga aramid. Basta baybay anda kadi. Adu pa iti buludak kanya na. Bulodam, wano dawatam. Bulod dawat mo nga mencar aramidam anak kao. Dakdakal nga rod ti karba nga kadagito nga kagawaan. Tasyak ti legal nga asawa Daddy Rosendo. Naglalay nga da dya nga Rosengay. No tagikwaan na dagitoy. Awan karbangan na nga mang tawid iti naipundar Daddy Rosendo nga asawak. Siyak lang tada karbangan na kadagijay tatang. Awanon, saan manon anay sublitay rice cooker tayo nanak ko. Awan paglutuan tayo itiin na po'y. Agluto tayo pa'y laang ijay burner nanang. Gumatangak to laangan iti sa bali. Apay ngamin adi mo sublyon. Kukwam mo day jay anak ko. Saanan nanang? Taamangan no pamkwatan tumanan ti panagpungtot ni Ibiyang no aramidak ti kasta. Agruam mo day jay a babae. Kaslasig siguro ang mga ala kadagiti kagawaan tayo dito'y balay.
ipabarangay tayon san. Ay, saan ananang? Saan tayon apadakkelan dayto abanag? Ay, nasingpet ka unay nga minanak ko. Iso nga isi-isyan nakalaang dayja babae. Ay, sungatak san ti awanan baing. Dila agbain iti kasjay ngar aramidan na. Baybay anyo, nanang. San abale? Taited ko la amin kankwanan dagiti ininted idi ni Rosendo tapno sardengan na kon. Anya. Ay, alagarod May mayat siguro nga agpaiso no kasta ti aramidem. Tapno sardengan na kan dayjay a babae. Ada ni bakat mo, Fred? Adam at Mare. Ngam ada ijiban nyo, agdigdigos pa Sumra ka Urayam amalpas ni Roseng. Agyaman na ka nga rod niya. Ay, umay ko kumaalaan dyan washing machine nga binulod na idi. Ha? Binulod? Kukwam da dya washing machine, Mare? Uwan, kukwa may iti da di asawak. Nabayagan ada dyan nga ada kanya na. Iso nga umay ko man sublian tani o sarak man mat. Kasta aya. O sige, urayam nga rod biitan dya asawak, Mare. Agyaman ka at jak imbag at agpaiso iti asawam, Roseng. Imbagak nga binulod mo lang ti washing machine. Hangko imbagbaga nga ginatang da di asawak da dya nga inregalo kanyam. Ha? Sige. Ala umon ti washing machine, Mari Ibiang. Talaga nga ala ka. Hanan nga bulod. Subli akon nga talaga. Sige, ited kun. Ken uray dagiti daddo maaginatang day di Rosendo. Ala umon. Katwa na. Naimbag man ta nakarik na ka. Kasta ko mga talaga ti kayat ko nga ibagangam medyo mabainak ngay. Uray kas ano kat adamat latabain ko Ngam, anya ngay dagiti itad mo. Sigurado am nga kompleto ta nakalista dagiti inintad day dila kay ko kanyam. Ala umon ti washing machine. Air fryer. Napuskol a kurtina. Dua kutsyon. May sa a cabinet. Kantay TV. Ada pa'y sa lasit. Apay ti kunamhang ko nga ammo. Kwa. Siyak tinang ituloy anang bayad iti dayjay, Mare. Tahulugan ngamin. Binayadan la day di Rosendo ti down na. Ngam siyak tinang ituloy anang bayad. Numanotin down na isutitad mo kanyak. Ha? Apay agreklamo ka? Ha? Ay, sige. Itad ko, Mare. Kanjay duwa nga dadakal nga timbakan plangga na ayan dangay. Adda ije paglalabaan. Sige, ala umpay dagi jayan. Tapno malpasan ti saritaan Mare Ibiang. Di kalaagbain iti kasta nga aramidam. Di mo palang arod inakukos amin na kagawaan ni Roseng iti balayda. Binaklay mo kuman apat iti balaydan. Kita ak nga rodjay bubi dadakat. Kasla na baliwan. Wartan sapay ni Rosendo ti inusar dayjay. Ay, naawan di talista di mo almanain. Pati na ita bububi na pagintirisam. Masursurunak nga ron iti dayjay nga babae. Jak malip-lipatan ti pananggulib ta asawa kanyak. Gapukan niya na. Lipat mo na ita kunak lang arunay. Natayain ti asawam. Nakiasawa mo tan ni Roseng. Ang musika, di ka pala makamove on. Sana bali ata na alam mo't amin ay nakagawaan ni Roseng ang ginatang day di asawa. Makalipat ka mo't siguron. Hangko nga ammo. Kumporme tatang. Ne, mayat mo ti iinuman nyo ito store. Sa kamot ibya. Huwag may kachat. Agsa tayo, Mare. At wana, nabayagan nga hanak nga nag-shotcut. Ay, anyat pulutan nyo itangay. Agduduma, Mare. Agorder ka itiinumam no kayat mo, ta bayadan men. Agpaiso. Sige man nga rod. Diyan unay nga napait kayat ko nga inuman. Sige, Mare. Mangalakan iti inumam. Tumunakpay, mga paray, tanay. Maulawak mo tayo. Nasubrak santin naginom. Agaway da kamatanta, nabarta ka kamatanan. Ha? Agawid kamatan, Maribiyang?
Katuan na pareta na barta kakmatan. Agkuyogtan nga agawid niya ta itulod nakman pa ijay. Balay me sa kanto agawid. Ha? Ay, ikaw mo na. Ay, talaga yan. Wala, mapantangarudan maray. Agyamanak iti panang itulod mo kanyak pare Fred. Ngam sumrak ka pa yun. Ha? Ay, sana na maray. Agawid na kung tanay. Rabi una yan. Oh my kakindi. Di nakikuyod na maray. Agawid na kaon. Ado ti managdakdakas itan nga panawan. Baka makasalaw ka iti hold-upper. Wano kidnapper. Iso nga maturog kan iti balay niya. Agawit kanto no para bangon. Ha? Ay, sige. Dito yung arudan salas siya maturog. Ay, ihaan. Ado ti lamok ito'y. Ije kwartok ti pagturugam. Ha? Kalablaba dagije ulas kanpungan ko. Kanja ap te kamak. Nabanglo dagijay. Oh my God. Hangka nga agsasao at baka mangag ka ni tatangko. Agsininyas talang niya. Itan, maturugtan. Kasta, ag-ida ka, Fred. Dumundan ka ito'y, Nag-adayaw ka matkanya. Huy, hangka pa nga maturog, Fred. Ag-istorya tabasit. Fred! Huy, agmulagat ka, kita anak mat. Fred! Ibiyang, apay adi mo inseratiri daw idirabi ay. Ha? Asino takadwam di takamam? Ang kayo nga natagariman, tatang. Ay, mariing dito kadua. Asino na ita nakatalikod na kadwam? Asino na ita lalaki? Dobiyam? Nakunakin ka amang yawid ka iti lalaki dito'y balay. Kat dito'y paisilid mo ti pagturugan na. Tangiwat yung kunakat. Ngalaw kayo mat nga. Yang kayo man ijay. Mabiit man lang. Ha? Di mo't Fred dahil tawing asawa ni Roseng. Uwan. Anyat ti kaya't asawan dahil tawing ibiyang. Nabartak kami di rabi kat simurot mat kanyak nga nagawid. Crush na kano ngamin. Anya? Ay, sana mabalin dahil nga aramidam. Pagawidam ni Fred. Mayat pala ang matiturog na. Ang kaya ko'y di ijay. Handak man nga pakibiyangan iti kayat kong aramidan. Si asawa na itatao. Mismo pa'y ako marim tiyakin asawa. Kat! Inagaw namat ide kanyak dadi Rosindo Ha? Ay, anday ta ka manay. Di naksukiran ibiyang. Sana sakti pagpungto time. Basta awan bibiyang nyo kanyak. Rumar kayo kay dito yan. Terasan nyo. Roseng balasang ka. Pangasay. Sumurot ka kanyak ta in kayawid ya asawam. Ha? Apay tatadado, ayan ni Fred. Anday di balay may balasang ka. Tulungan ako matapnusa na mailaw ang asawam ijay anak ka. Ha? Anyat kayat yung asawan, tata? Traitor kang asawa. Nako, awan na mo kiti bagbagayo. Awan relasyon mi ka ni ibiyang. Ay, adda mata. Han mo nga ilibak, Fred. Tanangam ti panagsasa umibiyang. Tamabalin ka nga idarom iti kastangar aramidam. Ha? Rosing bakit? No naturugak man iti balay da ibiyang. Day takit gapot ta pinilit nak, tanabartekak. Ngamket di, awan na pasama kiti nagbaatan mi. Tanakaro ti bardak ko. Ure nalukay nga arakop, awan na pasamak. Agsasao ka di iti ang paiso, Fred. Wen Rosing, patsin na ko ma. Ibiyang, ibagam ti agpaiso iti asawak. Pangasim, di mo dadaulan tinapinta sa linangan mi iti asawak. Ala, uwanan. Awan na pasamak iti nagbaatan ta. Awan relasyon ta. Isungar aramidak ti kastoy.
Takayat ko lang nga iparik na iti asawam ti kasi ti imparik na kanya idi. Idi si bibiyag pa lang ti asawak. Ha? O anya Roseng, ready kan? Nga maamuan ti asawam ti nalidam nga palimad mo. Imposible nga han nakapailang nga sinaan no maamuan na nga kabit na ka ti asawak idi si bibiyag pa lang. Awan rumbang apagbut nga. Taimbag akon kin ni Fred ti amin. Ha? Uwan mare, amu kon ti may papaniti dayta. Kat napakawan kon ti asawak. Kat uray anya pa'y tinapalabas ni Roseng. Ay ayateklat ta. Awan tinagbaliw kanya. Pumanaw kayo nga rodan. Adula amin nga ibagbagayo. At si Karoseng, hangkang agdanag. Tawan na pa sa makitinagbatan may asawam. Pagan ano kumamat data nga asawam ngay. Awan it surana. Si kansa lang tinailawan kanya na. Pasensya ka, no yung bagak ka ni Roseng, ti kaadda ti asawa na diti balay. Diyak nga binikayat ang mailawan ka, anak ka. Diyak kayat nga napakasarsaritaam. Diyak kayat ang makabasol ka. Nagbasol lang nga ruden na di asawam. Saita, agbasol ka mag. Saan kumamit anak ka? Uwan tatang, naamiris kon dagita idi rabi eh. Uwan, bidot dadya nga inaramid ko. Bunga lang dadya ti sakit tinakam ko nga han nga maikikat ito'y barukong ko. Siyakmat lang ti marigatan no hang ko nga punasan data nga tinartarakan ko nga gura. Inay ay wanak nga minday dya nga gura. Iso nga di makal, kathan nga naikikat. Nagramramot pa'y. Ngam, siyakmat lang mati marigrigatan tahanak nga makaturturog nga nasayaat. Iso nga usto jay, kanayon nga ibagbagayo. Iwaksi kunti sakit tinakam ko tatang. Kat masapul nga mamakawanak. Iso nga kasaok to ni Roseng ta agpasensya kanya na. Ibagak nga peace kami ta pakawanak kon. Ay, agyaman ak. Ay napakaragsakak na itang imbagam anak ka. Kasta tirumbang. Suruwam ti mamakawan iti tao ang nakabasol kin ka. Tani apo Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit din aparswa na laang ti saan. Iswa sigay. Inkanto nga rod kasarita jay kumarem anak ka.